Andrés Iniesta Lohan, umukinnyi mwiza wo mu kibuga hagati wakunzwe cyane nko muri FC Barcelona ndetse no mu ekipe ya Espagne. Itariki 8 z'ukwa 10 zizahora ari amateka mu buzima bwe. Andrés Iniesta yinjiye mu ekipe y'abato bakunze gutazira akazi na Karamazia ku itariki ya mbere y'ukwa 10 umwaka w'1996. Aha bamwe bari kumva iki kiganiro abenshi bari bataravuka. Umwaka wa 2002 nibwo Andrés Iniesta Lohan yinjiye mu ekipe bakuru ba FC Barcelona atangira gukora amateka. Andrés Iniesta Lohan, umukinnyi wo mu kibuga hagati wakomeje kwitwara neza kugeza aho yaje kuba atwara Champions League mu mwaka w'2006 nubwo atabanzagamo, ariko yari muri ekipe yaje gufasha FC Barcelona gutwara Champions League yabo ya mbere. Andrés Iniesta yakomeje kuba umukinnyi mwiza ubwo Pep Guardiola yinjiraga mu ekipe ya FC Barcelona. Ubwo Pep Guardiola yinjiraga muri FC Barcelona yasanzemo abakinnyi benshi bagiye bakomeye harimo Samuel Eto'o ndetse n'abandi bagiye batandukanye, harimo Thierry Henry wagiye ukinira ama ekipe nka Arsenal. Pep Guardiola yifuzaga gushingira umukino we hagati, ariko nanone akifuza kuba yawushingira ku bakiri batoya bafite impano bari bavuye mu batoya ba FC Barcelona La Masia. Pep Guardiola yakomeje kumuhanga ijisho kuko yari akiri mutoya kandi none abona ko afite impano itangaje idasanzwe. Andrés Iniesta udafite umwanzi n'umwe, kuko dore ko ubwo yafataga umwanzuro avuga ko azasezerera umupira ku itariki 8 z'ukwa 10 2024 mu rwego rwo guhesha agaciro nimero yambaraga mu kibuga, ndetse agahitamo ukwezi kwa 10 kuko ari nabwo yinjiraga mu bato ba FC Barcelona La Masia. Ekipe ya Real Madrid yabashije gushyira hanze itangazo rimwifuriza kuzagira ibihe byiza mu buzima bushya atangiye buri hanze y'umupira w'amaguru. Ntawamenyesha kuzamutoza cyangwa akazaba umunyamakuru mwiza usesengura, ariko Andrés Iniesta kimwe mu byo bamukundiraga yari umukinnyi ufite imyitwarire myiza, agahora yumva ko ibihembo by'umuntu ku giti cye bitamureba cyane, ahubwo akishimira gukina umupira w'amaguru. Ashyize hamwe n'abandi akumva ko bimuhagije, ku buryo yumvaga ekipe, gukina nka ekipe bimuryohera kurusha uko yakina wenyine mu kibuga. Andrés Iniesta Lohan mu mwaka w'2010, dore ko yakomeje no kugira amahirwe aho yaje kuba afasha ekipe ye ya Espagne kuza kuba itsinda umukino wa nyuma, atsinze igitego kimwe nacyo cyayihesheje igikombe cy'isi cyabo cya mbere. Andrés Iniesta akomeje kugira amahirwe, dore ko yatwaye Champions League Champions League ya mbere na FC Barcelona, atwara igikombe cy'isi cya mbere n'ikipe ya Espagne, atwara Euro yiwe ya mbere n'ikipe ya Espagne, akaza guca agahigo k'umukinnyi mwiza witwaye neza mu bikombe bigiye bitandukanye, mo Euro, igikombe cy'isi, Copa del Rey ndetse n'igikombe cy'isi gihuza amaklabu. Andrés Iniesta Lohan ugereranywa n'abakinnyi beza bakiniye mu kibuga hagati, harimo Zinedine Zidane, Luka Modric ndetse n'abandi.
mu kiganiro n'abanyamakuru atangaza ko asezeye ku mupira, benshi bagiye bamubaza ubwo yabonekaga kuri podium ya Ballon d'Or akahahurira na mugenzi we Lionel Messi ndetse na Xavi Hernandez bakinanaga mu ikipe imwe y'igihugu ndetse na FC Barcelona. Abenshi bemeza ko iyi trio yiwe na Xavi Hernandez yari yo trio yabayeho mu mateka ikomeye kuva umupira w'amaguru watangira gukinwa. Andrés Iniesta yasubije umunyamakuru avuga ko byari bimushimishije kuba yahurira na bagenzi be bakinana mu ikipe ya FC Barcelona, kuba bahurira kuri podium ya Ballon d'Or, kandi ntacyo byari bimutwaye kuba umwe muri bo yaraje kuba yegukana iyo Ballon d'Or ari we Lionel Messi. Abenshi bavuga ko Lionel Messi yaba yaribye iyi Ballon d'Or mugenzi we Andrés Iniesta, ariko na Messi yari yakoze ibidasanzwe ubwo yatsindaga ibitego birenga muri 90, nubwo nta gikombe yari yatwaye ariko yari yakoze ibidasanzwe, dore ko Ballon d'Or ari igikombe cy'umukinnyi ku giti cye witwaye neza. Andrés Iniesta mu gusubizanya ubuhanga mu kiganiro n'abanyamakuru yavuze ko bimuryohera gukina nka ekipe we, atishimira gukina nkaho ari we wenyine, dore ko n'ama ekipe yagiye akinira ntabwo umukino waba gushingiye kuri we cyane ahubwo waba gushingiye kuri ekipe muri rusange, nawe akaba umukinnyi mwiza muri iyo ekipe. Hanyuma Andrés Iniesta wabanye neza na Lionel Messi yagize icyo atangaza mu isezera rye rya kariyeri yo gukina umupira w'amaguru. Lionel Messi yaje kuba avuga ko yari umukinnyi mwiza, ariko nanone akaba n'inshuti ye magara kuko yishimiraga gukinana nawe, dore ko aba bahungu Lionel Messi bayatanabashimiye, bari bamuzi maze bari bamuzi uko agenda, bagiye bamukorera amapasi agiye atandukanye kugira ngo Lionel Messi abashe kuba yageza ibitego ndetse n'amateka yagiye yubakana n'aba bagabo Iniesta ndetse na Xavi Hernandez, kuri ubu wahoze ari umutoza wa FC Barcelona, ubu ngubu akaba nta kazi afite cyangwa se nta yindi ekipe ari kubarizwamo. Andrés Iniesta Lohan, umwe mu bakinnyi beza bakinnye hagati mu kibuga, akaba agereranywa na benshi, ariko bakemeza ko atari umukinnyi, benshi bakemeza ko atari umukinnyi w'imibare, dore ko hari sezo yigize gukina imikino 33 atanga assist imwe ndetse n'igitego kimwe. Urumva ko atari umukinnyi w'imibare muri rusange, washoboraga kureba n'ikintu ari gukora mu kibuga ukaba udashobora kukibona, ariko bimwe mu buhanga bwe one on one, icyo bita umuntu ari kumwe n'uwundi, ntiwamenyaga ahantu aciye kubwo ubuhanga bwe. Yagiye agaragaza ubuhanga bwo mu kibuga, ariko abenshi bakavuga ko kugeza ubu ngubu nta wundi Iniesta barabasha kubona, umukinnyi witwaraga neza mu myitwarire ndetse akaba umuhanga ndetse akavuga makeya mu kibuga, agakora byinshi bikorwa mu kibuga. Andrés Iniesta yagiye agaragarizwa amarangamutima n'abantu benshi bagiye batandukanye, ariko nawe wamukurikiranye hari aho umushyira mu bakinnyi beza babayeho hagati mu kibuga. Ni Andrés Iniesta Lohan twari turimo turagarukaho uyu munsi. Nyita Victor, ikiganiro ni The Lioness. Gora subscribe, like, share na comment, hanyuma dukomeze kubana mu biganiro bitoya ndimo ndabasha kubategurira, bararikira no gukomeza gukurikirana ibiganiro ndimo ndagenda mbategurira kugira ngo mukomeze kuryoherwa n'iyi weekend igiye kuza. Ariko by'umwihariko ndimo ndabategurira ikiganiro mugomba gukurikira muri benshi kigendanye n'uruganda
rwa Calvin Klein. Abenshi mwagiye mwibaza ngo ese uru ruganda tubona abenshi bambara amakaruso yarwo, ukabasanga ni karuso igaragara cyane kurusha umwenda yambaye, cyane cyane abakobwa ndetse n'abandi bagiye batandukanye, abanyamideli ndetse n'abasitari bagiye batandukanye mu mashusho y'indirimbo zigiye zitandukanye, muri filime zigiye zitandukanye. Ese Calvin Klein ni uruganda rumeze gute? Rwatangiye gute? Rwatangijwe nande? Ntucikwe n'ikiganiro kiza gukurikira kugira ngo ubashe kwimenyera byinshi bigendanye n'uru ruganda. The Flame 24 TV, mukomeze mukudushyigikire, mukomeze mukore subscribe, like, share na comment aho hasi kugira ngo dukomeze kujya tubana mu biganiro bito bitoya ndimo ndabategurira. Ciao.